wowe ukurikiranye Fofo TV show, nizere ko mumeze neza, nizere ko umwami Imana kurinze uyu munsi. Nje imbere ya kamera nje kukubwira ikintu cyatuma ugira amaso y'umweru, amaso y'urwererane. Nimba ushaka kugira amaso y'umweru adatukura, nje kukubwira ibintu bitanu cyangwa se birenga wakoresha kugira ngo ugire amaso y'umweru kandi uhore usa neza pe. Kuko iyo umuntu afite amaso y'umweru areba neza, abasa neza, kandi amaso adafite uburwayi na bukeya. Ikintu cya mbere wakoresha kugira ngo ugire amaso y'umweru, koresha kokombure. Kokombure murazizi, igura makeya pe, wagenda mu isoko wayihabona. Kokombure za 500 wazikoresha iminsi. Kata kokombure yawe neza, numara gukata kokombure yawe neza, shira ku maso yombi. Shira ku maso yombi izo kokombure zawe, ryama ugaramye cyangwa se rarama. Nimba utanaryamye rarama, uzishyireho uruhuke, zizagufasha kuruhura imitsi y'amaso, amaso yawe yongere abumweru. Icyo ni ikintu cya mbere nkubwiye cyagufasha kugira ngo ugire amaso y'umweru. Ikindi kintu cya kabiri wakora ukagira amaso y'umweru, fata agasume keza k'umweru, keza k'umweru ugashyire mu mazi y'akazuyaze. Numara kugashyira mu mazi y'akazuyaze, gakamure buhoro, ureke kugakamura cyane, gakamure buhoro. Numara kugakamura, ugende uryame ku buriri, ugashyire gutya ku maso, ugashyire ku maso, uhumirize. Kazatuma imitsi y'amaso na turiya tuntu tw'udutsi dutoya umuntu agira mu maso tw'amaraso, hari udutsi ujya ubona mu maso tw'amaraso, bizagufasha ko turiya tuntu tw'amaraso umuntu agira mu maso tugenda, kandi bigufashe kuruhura ubwonko. Icyo cyari ikintu cya kabiri nari maze kukubwira wakora kugira ngo amaso yawe abe umweru kandi unaruhuke neza. Bikore nawe kuri wa muntu urwara umutwe. Nimba nawe urwara umutwe, bikore, nurangiza unywe n'amazi menshi. Unywe n'amazi menshi bizagufasha kuruhuka n'umutwe, nimba urwara ukire. Icyo ni ikintu cya kabiri. Tugiye ku kintu cya gatatu wakora kugira ngo ubashe kugira amaso y'umweru. Muri kubona aya matelefone yacu, hari ukuntu twiyegereza telefone turi kuzirebamo. Ntabwo biriya bintu ari byiza, kandi murabizi amatelefone yaratubase. Cyangwa se nimba uri mu kazi, uba ufite laptop uyegereye uri kuyirebamo, urumva amaso yawe ari kureba ibintu biyegereye bya hafi. Ibyo rero bigatuma binaniza y'amaso yacu. Amaso yacu yananirwa, ugasanga amaso yacu aratukura, ntago ari gusa neza. Rero reka nkubwire icyo kintu cya gatatu cyagufasha ukagira amaso y'umweru. Kuno uba uri kureba muri telefone, jya urebamo. Numara akanya kanini uri kurebamo, nimba wari uri mu nzu, usohoke mu nzu ujye hanze, urebe nk'igiti kiri kure cyangwa se umusozi uri kure. Bizafasha amaso yawe kuba umweru, bizaruhura no mu bwonko bwawe. Ibyo bintu nkubwiye, ntuzajya umara umwanya uri muri telefone. Fata iminota 10, fata iminota 5, sohoka akayaga kagukubite, urebe imisozi aho iri miremire, urebe ibiti biri kure. Amaso yawe ntamenyere kureba ibintu bya hafi cyangwa se kureba mu rumuri cyane, ukeneye no kureba mu mucyo. Icyo ni ikintu cya kane maze kukubwira byagufasha kugira ngo
ugire amaso y'umweru. Ikintu cya gatanu, irinde kunywa amatabi. Aya matabi abantu banywa atuma kuri uyu muntu abatumura imyotsi, amaso agenda agatukura, cyangwa abandi bantu banywa ibiyobyabwenge ibyo ari byo byose bigatukuza amaso yawe. Ibyo bintu bireke, nubireka uzagira amaso meza y'umweru. Koresha ibintu bya naturere, koresha ibintu bya naturere ku maso yawe. Nukoresha ibintu bya naturere bizagufasha. Nubona kandi ibintu bya naturere byanze, reka nkubwire iki kintu, gana muganga. Gana muganga nimba ubonye ukoresheje uburyo bwose bikaba byanze. Ikintu cya gatandatu ngiye kukubwira cyagufasha kugira amaso y'umweru, kurya imboga. Hariho abantu batarya imboga. Hari imboga, arya imboga, urya imbuto, biragufasha kugira gute, kugira amaso y'umweru. Niba ngombwa gura karoti uzihekenye. Niwumva udashoboye guhekenya karoti, gira gute, yikoremo ji uyinywe. Amashu nuyateka ntuyahishe neza. Ibyo bintu byose bizagufasha ko wagira amaso y'umweru kandi asa neza. Ndabakunda abantu bankurikiranye, Imana ibaha umugisha. Utarakora subscribe nakore subscribe, mukoreshe ya like na comment. Nimba mushaka ibindi nzaza mbabwira, hari ikintu nshaka kubabwira cyatuma ishinya ihinduka umukara. Nimba nabyo mubishaka, mwandike muri comment kugira ngo nabyo nzabibabwire. Tujye dukomeza tubane mu biganiro. Utarakora subscribe nakore subscribe, mukoreshe ya like na comment kugira ngo tujye dukomeza tubane ku biganiro by'ubwenge tugira hano kuri Fofo TV Show. Ndabakunda, mugire ibihe byiza.